bestaat geen samenhangend beleid voor ouderen, Surinaamse ouderen. In Nederland in het algemeen. En met ouderen bedoel ik mensen van boven de 55 jaar en hoger en ouder. Ja, ik denk in 1983 is er zo'n onderzoek geweest, ook toegespitst in Rotterdam alleen. Als ik me goed kan herinneren is er een schatting geweest van ongeveer 2900 bejaarden of ouderen in Amsterdam. En 1500 in Den Haag, 1000 in Rotterdam en 350 in Utrecht. Is toch sowieso 11.000 totaal op een bevolkingsgroep van 200.000 Surinamers totaal. Surinappelen! 4 kilo Surinappelen, 5 gulden. 4 kilo Surinappelen, 5 gulden. Dat terug, dat. 4 kilo 5 gulden Surinappelen en zo. Rustig. Dat is heel Surinappelen voor dat 30 kilo terug. 30 kilo terug. Ja, dat is spaar. Die zit erin. Ja. Je hebt meer vrouwen dan mannen ook die alleen wonen. Er is niks specifieks gedaan voor deze mensen. Deze mensen zouden toch hebben echt behoefte aan specifieke hulp. Ik bedoel, door eigen mensen. Ze weten vaak niet wat voor mogelijkheden ze hebben en wat voor rechten ze hebben. Ze leven in een heel onduidelijke, onzekere situatie. In de tijd is in Rotterdam wel een Surinaamse bejaardenwerkster gevraagd. Maar ja, wordt altijd gezegd er is geen geld. Dus je wacht maar af en die mensen staan in de kou. It's more clouds with rain and bits of sleet and snow mixed in the northern and some western parts, and that'll come down into the northwest Midlands this afternoon. In the south, the mixture as before, some sunshine, but one or two snow showers. That's it from me then, a national update at 1:25. Onze bejaarden of Surinaamse ouderen, die willen niet afhankelijk zijn van families of kinderen. Ze willen zelf hun zaken oplossen. Ja, daarom komen ze ook vaak naar mij als Surinaamse maatschappelijk werkster. Ja, ik ken die taal in de eerste plaats en ze vertrouwen mij. Belangrijk is dat ik ze goed begrijp en ik voel ook mee met ze.
Vroeger woonden ze in de oude stadswijken. Maar door die stadsvernieuwing zijn ze veel her en der verspreid in nieuwbouwwoningen, eerste, tweede ringsgebieden. Maar er is nog een heel groot aantal oude Surinaamse mensen die in heel slechte, verpauperde situaties wonen. Wat eigenlijk onverantwoordelijk is. Kom binnen. Ja, mevrouw Benjamin. Ja, mevrouw Alma. Ga je staan bij je? Kami bakaloto. Ai, ga zitten. Ja. Even hoor. Ja. Ai, Ik heb weer een brief. alweer. Bakadje. Staan in die lees bij je. Bij mevrouw Alma lees ik dat. Oh, is van die raadsman. Ja. Oh. Hij heeft alles voor je teruggestuurd, Ja, hè? mevrouw Alma. Heb je die spulletjes dus aan? Ja, nee, ja. Een heel pakket. Jeetje. Alsjeblieft. Zo. Maar hij heeft niet geschreven waarom. Zal ik hem bellen? Ja hoor. Oh, bellen. Dan takatori nog niet. Ja. Ik ga hem bellen hoor. Dan moet actie en zijde en waarom hij dat ding niet wil behandelen. Want ik vind het ook wel raar. Ik ga hem bellen. Ja. Oké. Wat kan je zeggen? Weer meer als je wat aan. Rustig aan, Dat niet rustig. oude dag. Oké, het Is beste het hoor. daar? Dag mevrouw Alma. Dag. Dag. Dag groetjes. Dag. Ja. Dat was mevrouw Benjamin. Ze is 63 jaar. Nou, is een van die oudjes die erg slecht woont. Baar slecht. Het is echt waar onhoudbaar in haar woonsituatie. Ik kon 1979 en op ben ik zo gemakkelijk. Want bij mij betang als we bewane also bij mij naar de boy mi taxi awane also dan hier tak wa also bij op een Sint Maria straat dan net die dan mianga de boy go kraken de bureau bels koot. Die den bureau bels koot kon attack me no kan tami tak meneer pemik ma pom no kan go baka want as man no 1 minute also more attack no tamus go. Toen die asko to go attack taki la pe amantak weftire neti wou kan siribi Tamara matemigo als je sa avima sanga miskakwa maatschappelijk werkster aan dan het hij de afroko amek moeite attack wasa na kan do juno akan sukwa opvang die minanga den boy so da kon fenwa pres do na la Florastraat naar La Florastraat a pension la Flores pension as an eso dat dape no kon tan telek die vrouw chot kamek moeite
dat mi kon fena oso ja, so dim fena oso a mek muy tanga mi te mi kon rechte en. Te di mi rechta oso en tantang mi guasra ta kom koneti. Mi erme voor door me ik tak wa brand heb zij van sanipsa. Alle dat na buurvrouw de deur waar de pot buurvrouw had door en dan fopching schoondochter. Dan praat dat kan dat, want sanipsa van den boy brong en zo tak neema na buurvrouw de pot door. Dat is ook een buurvrouw tang me uit moeten a confin pressie. Dan al mesmo ben dan. Dat die ben de minanga den tubo if mi de ben da nga udri ram te kwam voor moro be. Dat die den fen pres dat so den kongu. Da baka dat die want tu familie me passa na mi ontvang den want tu leisi baka. Want tu trouwen kom baka so mi yep inos maar die kom me yep ding en dan later Dave de nou da so kom moro moeilijk akoi tocht en so. En dan va toch va also da mi kon siki no dus dan Asasan kwam Sarah meneer. Sinds mi de jazz, tu lees na mamshi osabasi. Pa tu lees samsha osabasi. A hier verhogen ik wangen lange, mi weiger toch dit te kamoni. Tem actie, tak mine pai. Hier verhogen, de tak nee, je moet het betalen mevrouw. Maar zeiden me dit teken, omdat dan een mi epai na sociale dienst epai, maar daar mi bepai, dan na bopai en nee. Ja. Sinds me liep dat zo toeteren na mam show zo basi. Dat zou ik ook doen. Aiten da ko asa na temi tak alasan broko amim meki. Baka grasi ja so broko amim meki. Toilet pot broko na mim meki. Alasan na mimus meki. Asen tu brief. Aiten dim show ade. En het is today a bakam nesen tu brief kom. A brief is schreef tak mi ontruimen osso. Wat meneer pai. Allah talek di dibi tutron de man des poitos. Te tulesi reinigingsdienst kom. Spoita ons op de alata. Alle microsi bij vernietigd. Toen begin alle naar het huisvesten. Die huisvesten teken ons over. De huisvesten met kwam moeite. Akong de tap de olo. Ja tv dat de tap naar BDC. Abakadore toch one probleem at dat sikimi. At dat sikimi. En te was maar jere tak me gwena sa na kouru mi no mananga koura mam no manga kouru. No alami anu kouru. Meneer schrijft chitire matende ko ifir mi anu denwa oso tak me kouru lek ijs. No stop me gwa datra. Pade dalek datra kom baka. No stop me danga datra. Ja hoor. Door de stadsvernieuwing zijn ze min of meer gedwongen om naar de nieuwbouwwijken te gaan. In de binnenstad hebben ze alle Surinaamse winkels met name. Hun kerkgenootschappen, vereniging waar ze vaak naartoe gaan. Sociale contacten is hier veel groter.
In de nieuwbouwwijken, nou, daar hebben ze niks. Mevrouw Lemmers bijvoorbeeld, die in zo'n nieuwbouwhuis is gaan wonen. Toen met 5 of 6 kinderen. Nu zijn al die kinderen het huis uitgegaan. En daar zit ze nou alleen in zo'n groot huis. En duur ook. Ik krijg 1085 als AOW en aanvullend AOW. En daarvan gaat er 530 gulden af aan huur. Zodat ik dan iets minder dan de helft overhoud. Vanzelfsprekend kan ik hiermee niet rondkomen. Ik krijg wel zo af en toe wat financiële steun van de kinderen. Maar omdat zij zelf ook hun eigen vaste lasten hebben, kan ik niet erop rekenen dat het iets van geregelde gang zal zijn. Van de sociale dienst mag ik niets bij verdienen. Ik krijg elke maand zo'n formulier waarop aangehaald is dat zo gauw mijn financiële toestand veranderd is, ik dat gelijk moet doorgeven. Maar ik kan niet met mijn handen in mijn schoot zitten. Ik ben ook te oud voor een baan en ik kom niet uit met dat wat ik krijg. Vandaar dat ik het op deze manier probeer. Als mijn kinderen veejes hebben, kan ik wat bijverdienen door stroopsoorten klaar te maken, orchade, die ze echt lekker vinden, en gerechten die wij gewend zijn klaar te maken als we veejes hebben. Dan kan ik toch wat verdienen. Maar omdat ik de vrees heb dat ik onder curatele gesteld ben, doe ik dat niet altijd. Ja, de huurders zijn in kosten gejaagd. Want elektriciteit is veel duurder dan gas. En we zijn genoodzaakt met elektrisch te koken. Er is geen ander alternatief. Elektriciteit is veel duurder dan gas.
Bij de meeste Suriname-oudjes speelde de wens om ooit terug te gaan naar Suriname. Ze missen hier de sfeer, de hechte familieband van vroeger. Daarom zoeken ze hier allerlei activiteiten, verenigingen en familiefeestjes. Maar die familieband valt hier uit elkaar. En daar raken ze geïsoleerd. फिर तो के ढेर कागज मिलल है। हाँ तो कागज तो मिलल है बाकी अब कागज में तो ही लोग जान की कौन चीज है तो पढ़ के देख के बताओ कि कौन चीज है। हाँ, हमारे huisvesting के आयल है फिर कागज, सोशल dienst के भी आयल है कागज। तो खूब मोय से धर ले सब यहाँ पर। Huisvesting के आयल है बोलिस तो के 250 punten मिलल है। बाकी 250 punten अभी ना genoeg है सारी है घर के तो के चाहिए 350 punten रहे के। बाकी सब कागजवन हम छोड़ देला और huisvesting वाला हम ले जाबे तब देखब कि का हम कर पावे। प्रोबेरी करब और punten देख पावे के जमे तो के और मोय घर मिली। अच्छा सनाम जाएगा अब हम कैसे बताइए हम कैसे करी सनाम जाएगा। सनाम में तो हमें मोह लगे सनाम में अब हमार कोई ना है खाली एक गो बहन है वो पुरनिया भैल 80 बरस के हो है तबू तो हमें बोले है कि तू आओ यहाँ हमारे संगे रहो बाकी हम सोचिला हम कई दिन ओकरे संगे रह। हमारे एक लड़का जो सन्नाम में रहत तो हम होलांत में ना रहती हम चल जाती। मैं एक लड़का हमारे सपरल रहा जाएगी वो मांगत रहा जाए हमसे पूछी हम एकदम से तैयार हो गई। मैं वो रेखल करत रहा जाए के मैं वहाँ सन्ना में तो झगड़ा होए लगल हुआ तब आदमी मराए लगल दगौगल होए लगल तब वो पछड़ गई बोले अब हम ना जाबे तब हम का करी अब कैसे हम जाई तब वो ना गई हमू ना गई। तो वही हमारे भमू चलिए लिख हमारा लड़का भी यहाँ पर है सब और जे हम लोग के धर्म के काम करे है जे हम लोग के उपदेश करे है हम लोग के शिक्षा दे है हम लोग के पूजा पाठ करवावे वो होलांते में चली आई। तो वही हमारे हमू चली अली तो यहाँ होलांत में अबे घर में बैठल रहीला बनाईला खाईला और जौन बने तो प्रार्थना कैला सन्ना में हम फ्रई रही चारों कहती हम घूमत रही
वहाँ के रास्ता हम सब जानत रही वहाँ का थोड़ा बारा बोली मानी हम भी जानत रही तो हमें जहाँ काम लगता हम चल जात रही और जैसे हमें काम लगता है बतियाए के हम बतिया लेते रही मैं यहाँ हम कुछ ना जानीला हम कोई ना बतिया पाइला और हम रास्ता भी ना जानीला और ठंडा भी हम ना सही पाइला तो वही तो यहाँ घर में खाली बैठल रहीला और यहाँ हम कोई चीज करब सोचीला कि हमारे इतना लड़कन इतना परिवार हमारे सब होलांत में बाटे मैं तो भी हम अकेले रहीला चाहे मोलांत में बाटी मैं हम अकेले रहीला मैं काहे मारे हम अकेले रहीला कि मालिक के हमें अकेले पठाई छे हम दुनिया में अकेले ही और यहाँ सब परिवार के संगे में भी रह चुकली है मैं हमें जाए के समय जौन आवे है तो फिर भी हम अकेले जावे तो वही तो हम संतोष करीला Dag meneer Makitos. Goedemiddag. Heb je al koffie? Nee, nog niet. Oh, mevrouw Bermen, bent u er nog? Ja, mevrouw Olman. Je nog weet het? Nee, omdat dat was op middag. Dat kwam dus door Gawarande. Daarmee ben ik bezig. Ja, je bent tenminste lekker hier, hè? Ja. Ik kom straks bij je. Is goed, mevrouw Olman. Hallo, nog nieuws voor mij? Nee hoor, niemand heeft gebeld. Nee, alleen voor de laatste. Ik zit op mijn kamer. Ja. Veel Surinaamse, de meeste Surinaamse oudjes willen niet naar bejaardentehuizen gaan. Ze willen liever zelfstandig wonen. Uit noodzaak zal er een klein percentage zijn die zegt van ja, ik moet toch wel. En die zullen dan in bejaardenhuizen te vinden zijn. Als je het vergelijkt met Nederlandse oudjes, dan zijn er veel meer Nederlandse oudjes in bejaardentehuizen dan Surinaamse oudjes. Omdat ik aan je misreef. Daarom ik me nog gaan van bejaardenhuis. En ik heb morgen voor de bakken sarna. Want ik is ziek tijdens de winter met het klimaat. Daarom ik me nog gaan van bejaardenhuis. तब बरियादर के घर में हम ना रह सकीला वहाँ तक हमार वहाँ हम फ्रे ना रह सकीला वहाँ तक हम बोली ना समझीला वो सबके बोली हम ना बतिया पाईला और हमार लगे जो हमारे साधु लोगन आवे हैं तो उस सबके हम वहाँ उपांग ना कर सकीला बाकी हम अपन घरे उस सबके हम मोह से उपांग करीला जैसे हमसे बने हैं जैसे हम जानी लो वैसे हम उस सबके कर सकीला Ik stel er helemaal geen prijs op om in een bejaardentehuis terecht te komen. Ik wil zo lang mogelijk in mijn eigen omgeving blijven. Zolang ik mezelf kan behelpen. Vooral waar ik bepaalde hobby's heb waarmee ik me bezig hou. En we hebben een andere leefpatroon en een andere denkwijze.
चाहाय सर्व लोक देव रोग दुःख सुख सग दूरही परतु गया सतचिदानंद सर्व लायक सुजान गुरु भक्ति मुक्ति ज्ञान गुरु तुम से मिल तू है दो कर जोड़ी दास यगन प्रणाम। हाँ, मालिक के बाद जो हम बतियाईला धर्म के बाद बतियाईला तो लड़कन ना सुन पावे हैं, लड़कन ध्यान ना देवे हमें, वो ना समझ पावे कि हमको कौन ची बतियाईला। तो वही तो हमें थोड़ा तो सोच हो जाए, दुख हो जाए। बाकी फिर भी शायद वो हफ्ता में हम फिर पूजा करब तो हमारे लड़कन सब आई, परिवार सब आई, और जो कोई हित प्रेमी हुई आई तो सब कोई बैठ कर सुनी तो हमें खुशहाली हुई, तब हमें संतोष हुई कि अच्छा, चाहे हरदम हमारे लड़कन ना रहे, बाकी हमारे पूजा के टाइम पर सब लड़कन आई ले, हमें भाग ले ले तो हमें खुशहाली हुई। गुरु के मौसी के लंबी बधाई हो, दया करे आपके लंबी उम्र होवे। गुरु के दया से सब कुछ होवे। मौसी देखो बिना कर ले वो आए ले धर्म के विषय में फिल्म बनावे। बहुत बढ़िया है, 100 साल बन गई। हाँ, सब कोई बन गई। हाँ, यही तो बन गई पुआ। हमारे भाई की बिटिया है। हाँ, तो पुआ जरूर बोलिए, आपके बहन बोले तो आपका पुआ बोल सके। हाँ, बोल सके। हाँ जी, वही तो ठीक है साहब, क्या करेगा यही बतिया। In Rotterdam wel, ja. Zijn we de laatste stichting. Hoeveel Surinamers? 20.000 Surinamers. Ja, wat moet je eigenlijk? De gemeente vindt dat alles overgeheveld moet worden. Naar algemene instellingen moet eigenlijk alle Surinamers daar naartoe gaan. Kreeg je nu nog geld aan? Ja, voor hoe lang weet ik niet. Tenminste, nog voor een tijdje. Maar dan moet het eigenlijk opgehouden zijn met het categoraal werk. Individueel helpen van mensen. Is dat zo? Ja, het is zo. Het zal niet lang meer duren. Hooguit een jaar, 2 jaar, ik weet het ook niet. Ze zijn ook niet duidelijk, hè. Ze zeggen wel van ja, ze merken wel dat de noodzaak er is. Met ze bedoel ik de gemeente. En dit jaar hebben we weer verlenging bijgekregen van ja, gaan jullie nog een jaartje verder. Maar hoe of wat ze zijn niet duidelijk in. Dus we werken ook in een heel onzekere situatie. En voor de doelgroep is het ook vervelend. Iedere keer worden ze geconfronteerd met ja, we gaan stoppen. En op een gegeven moment mag je weer een jaartje bij. En ja, je houdt alles aan een lijntje. Als ik de waarheid mag vertellen, dan zeg ik dit. Ja, zij die het beleid maken, kunnen zich helemaal niet verplaatsen in onze toestand. Vooral omdat wij, die tot de groep minima behoren, hetzelfde geld moeten uitgeven aan levensonderhoud als wat zij uitgeven. En dat is voor mij onaanvaardbaar en zeer oneerlijk. Begrijp je wat ik bedoel? En er komt geen verandering in deze situatie. Then you eat it. I'm going to stick with the stew. I'm not in the mood to experiment.
You never are. Your stew's not very good, but at least I'm used to it. Lagi na sa akin. Thank you.